Ya biasa lagi jalan. Iya. Mau ngapain? Woi, kemana lu? Gua mau ke sana, Bang. Oh, Bang. Bang, gua nggak ada duit, Bang. Beneran, Bang. Bro, gua nggak ada duit lagi, Bang. Aduh, gua anak situ, Bang, belakang, Bang. Bilangin bocah lu mana? Ya, elah, Bang, nggak ada lagi, Bang. Beneran, Bang. Gua nggak ada duit, Bang. Mana bocah lu? Ya, HP gua cuma satu, Bang. Nggak ada Mana? lagi. Ya udah sini HP dah. Ya, ntar gua kalau nelfon sama cewek gua gimana? Ya Kan udah, bucin, apa-apa, Bang. bodo amat. Ya, elah, Bang. Kasihan cewek gua, Bang. Mana? Buru. Ah, Bang, tolong. Tolong, Bang. Wah, ada apaan tuh? Bang, Waduh, Bang, tolong, Bang. enak banget ini. Bang, tolong, Nah, Bang. ada apaan nih lu? Gua golok lu. Woi, lu nggak usah ngikut-ngikut dong. Gua dipalakin, Bang. HP gua mau diambil, gua kan bucin, Bang, kasihan cewek gua. Nggak bener nih anak. Iya, Bang. Tolong. Lu ngancem-ngancem gua, lu Iya. pegang-pegang. Bang, makasih, Bang ya. Bang, Ya. Bang, Tapi jangan tolong, macem-macem lu. Ini masalah gua. Bang. Terus nih. Gila. Bang, Bang. Ayo, Bang. Waduh. Gua juga punya nih. Nah, Bang, waduh. tuh. Seru nih. Bang, ayo, Bang. Jangan teman gua. Gua apa-apa. Gua pinggirin dulu dah. Golok. Gua pinggirin dulu. Nih, Bang, goloknya. Udah buat lu. Oh, buat Ayo kabur bego. Hei!